هزا پیشمرگه د شر خود لدجی داعش ل شنگاله چقدار کی داعش گرتن و رادستی حکومت امریکی کرن گو او بخواه همولاتی امریکیه و جی الکسندریا ولایتا ویرجینیایه بناو محمد جمال خویسه د دوه روژا یکم بو جدادگاه کرناوی ل دادگاه الکسندریا سیروان قچو لوی آماده بو و نهاجی با اوای کی زندیب مریه دا گوزانه یارین زیدتر تخناف دست مده لدرباری دادگاه کرناوی سیروان دنباش گلک سپاس لقمان سیروان دو لدادگاه چاوا بو چاوا درباس بو تشتی گوله بریاری گوله هاتم برین دوی دادگاهی ده دادگاه دو پنجشنبه دمجمیر دو پیشی نیورو به دما واشنطن هات لدارخستن هلبت اف رونشنای که بو یا دادگاه کرنا محمد جمال خویس ولاتی امریکی به اصل فلسطینی کو لشنگالج آلیه هزن پشمرگا و هات بو گرتن توانباریا وینی سرکه هلبت تبلیبونا رخصتنا تروریستیا داعش درونشنا دو ده گلک آگاهین نو هاتن بلاف کرن هلبت درونشنه ده دوزگری امریکی فدرال حاضر بو و هر وها پارێزەرێ جەمال خۆیس و مالباتا ویژی تشتا باڵکێش ئەو بوو کۆ ئاگاهین نو هاتن بەلافکردن ئەو ژی کۆ دەوێ دەما هاندژ ئادارێ دە دەما کۆ لە شنگالی هاتبوو دەستە سەرکردن حتا دۆژی FBI یعنی دەستگەها فەرمیە استخباراتê navxweyî li Amerîka hevpeyvîn gelek hevpeyvîn li Hewlêrê li zindana ku Mihemed Xweyîs tê de bû kiribûn vê hemî demê ew di zindaneke Hewlêrê de bû gelek agahiyên pêşwext hatibûn ku ew hatibû rakirin bo Bexdayê lê do me nas kir ku ew agahî nerastin li vê demê hemî خویس ل هولێرê بوو نهال واشنطنە پارێزەری وی لەگەل ڕۆژنامەوانان ئاخوی جان زوێرلینگ گوت ئاخافتنێکی دەش بۆ ڕۆژنامەوانان گوت کۆ ئەو تشتێن هاتنە گوتن تشتێن کۆ خۆیس ji بۆ دەسەڵاتی کورد هاتن گوتن ji بۆ ڕۆژنامەوانیا کورد هاتنە گوتن ئەو تشتانە وەکو بەلگە li dadgeheke Amerîkî çênabin got bi tena xwe rawastin divê hindek tiştên din werin heta ku wê çaxê hîn wê bêsûc were diyar kirin. Spas Luqman. Belê Sêrwan gelek spas servan agahiyan spasiyate dikim bimîne dixîr xweşiyê de.